Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMLA jong ka North Shillong constituency uba adalba nongrum. Haka pratrek mentabna jilio arajar arpau. Ulalik IT yaki tiarjing sumar syaki buat penya. Jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong. Kiba syongdor, lai lak kendai hajar, henyau spa arpu artingka. Kajing pentir, uni UMLA yaki ni kitiar syakani ka hospital. Kabala rembah kani nongba Shillong. Kalong hadin baki buat penya kilapha ya kajing terwa sya uni UMLA ban penyo jerap de kitiar ajing sumar. Ban pentelon ya kajing sumar syaki nongpang kiba wan sya sumar hakani ka hospital. Kau di semua i MLA, baik lapor lagi doktor, ban hai kepat lem sengi ke hospital, kiba, penyakit yang kami kebun sungkah, ban sumari pangustam, tam akan nak induk kejungi ya ka, ban ya sumar ban pej jengok ini nompang yo COVID-19 na siya po kal jungi ngim sampala don rekiting secret yang lapon kret nabo iki isolation ward nabo iki di tiar test di screen ni nompang duhan ro mat lapon boro i kret na ba ni da iki snap pek mo kita kena kajian long sakit itu ini tentang air ini tiar kebat di ruang tangga lah anut penting pasal yo ini tiar penang yo pas penang kam tungki di penang kam kibo rey jika penang hit pak lagi sulem yo ini tiar te boleh untuk boleh nonton tapi kumjuru boleh nang yarap tapi inalah kam kau nak keri berka dengan riu tamro bijang konsumsi bat hostal apa ini hostal di kedan hakaba nan yo bantaban no sinyang dem sha kaniga hospital ba lai ga jing shakri la slam ba yakini ki surrounding boro bat yaki banta jong shalong hi prokoi lalong sha jikerku hamda klet yakita ki nom kibrano sinyang adu kipor kibrale pelong yani hospital kumni kumakalong ini kapo ni donang general secretary jongka jiaw darbar laidong but di parlok ki donang rekat kapo di soban IT ini tiar kumbujing IT hospital nasko ampan pau ni yakni ki tiar ke ba nakaleng hospital ki ampan pau bagi donkam kumni ki por ka ba yakun hamtam ni COVID-19 boro ini ki tiar ke ba ilapan paus ngapung ka proposal la sanga adu paningkong adu pra mo desktop auto pipop machine maximum exhaust fan atau refrigerator asli koi ba aspak 10 liter koi ba light fan 4 liter atau section machine asli but knapsack sprayer koi but N95 mask sampo tulik. Oh kini gilong lakan ti giba ngarukum nomi kmat yo banya. Don bentalam kam ta mangni report kisni jong jing e kijik tenju. Ba kari barka perthai brokoi. Nitip lu COVID-19 mu pandemik ka khalam ko ba langsang sawar kaleng ri wa perthai mat babun kidon du kibra lenno nang isla perthai amar kadaw jun COVID dia buat don rubun bah pang di bestong mungkin mau ban duai nak bantai jongki mungkin mau ban duai ru nak bantai kari buat ka percaya bro koi nambo boleh ni singai baru nak plate nak keluar nak ni ka kelam mengila apa banyo ya tak jingsuk buat kejeng lai lut sesien kelam dak let ru ni ka por ban ai kublai kerpang yaki frontline workers baro nadu ka district administration du police department marki nak liang ka medical team but kamtam ya baro ki bulan banta kamtam mani kathma ko ngitip mengso sarong ngitip bagi be pat ki jai thama kidon ki sipai ki bami sikaman re banta kidon ki doctors but ki nurses baro but akipor jong kathma ju penokam ki guli ki tup kitang re banta ki penokam pat daki N95 penokam daki kini ki germs protecting mask
nanti penokam lagi sanitizer buat kiwi-kiwi. Sebab IT ni kebil. Lailak dai kaca news pa aku tiap sandor. Masuk kan mau bikin tim ini pan dua bersih mengilang borok dan nak jumpa bentar aku boleh lafad di kentin aku kan mau kalau borok lafad om bangin syakari dari bangin syakari boleh pun anak itu boleh pun dikat